Katukad di Basol. Tinapalabas, pimusay ni Bakat Miming, tinang tulong ken niligaya iti panagsubli ti normal a panunot na. Nagliday unay niligaya gapu iti ipupusay ti Bakat. Kabayatan na. Naginsayo iti pangdepensa da boy ken arson, tapno masalakniban da ti bagida, no adda aggandat kadakwada iti dakes. Himmanunong met niya store iti dayta, ket nakunana, nga awan ti asino man amang dangran ken ni boy. Tano addaman, ket isu ti makalaban da. Maragsakan met ni Dagimay, gapu iti dayta anasao ni Astor, tamang ipanagnag, nga isakit na ni boy. Iti may sarabi, iti magas ni boy iti balay ni Lakay Amancio. Iti panagsarsarita da. Nasao ni boy amas daaw. Gapu tauray di na nabangunan dagiti pudno adadakkel na. Ket adulatta ti mangipatpatagken kuana. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Mas dawa ka talaga, Apong. Tauray jak na bangunan dagiti pudno adadakkel ko. Ngem adumat ti mangipatpatag kanyak. Apo, Ipatpatagdak dananang Dagimay, kan tatang dinggas. Uray da kayo. Ipatpatagdak met, Apong. Kan uray ni Amo Astor. Napatagak met kan kuana. Awan makunak kini Amo Astor. Taing gatangan nakpa iti kotsek. Isu amas mas dawak, Apong. saan ka na mas daaw? Apo, takas taa talaga. At dadagiti tattao anasaya at ti panagpuspuso da. Akas kadadinggas, ken Dagimay. Isuda tinang padakkelken ka. Kat ni Amo Astor. Mako nakadimat anasaya ti panagpuspuso na. Taing gatangan nak iti kotsek, Apong. Ha? Wen, apok. Nasayaat kin ka ni Astor. Agasam. Inggatangan na ka iti kutsem. Ket nagpintas pay. Day talaan ta. Ay. Mawata ko no apay nagsinay kayo, Apong. Amok ti kay papananday ta. Basta ti makunak. Apo. Nasaysayaat nutong palang ti pagayatan da Dagimay ken dinggas. Para ken ka, apo. Ngayon nakagadal iti syudad, Apong. Dayta ti maiparbeng. Masadutak nga agadal, Apong. Ngamsa na bale. Agadalak tulat tayo ton kayat ko. Wen, apo. Dayta ti kasayaatan. Alangarudain. Maturog tan, apo. Wana, Apong. Sige. Agi na natang aruda. Naturog kay Jepakpak ko, boy. Apa nga itala nga sumangpat ka kat agsapan. Naturog ka kay balay ni Apong Amancio, nanang. Aya! Mayat nga rod, no kasta. Awan parekot iti diata. Wana nang. Kay-kayat na paikit di, Nga uray kanayon kano nga iti pagturugak. Naragsak kano ni Apong, nanang. Aya! Akatuon ayos laang anak. May mayat nga agpaiso ti kasta. Tapno marad sa kanjiya lakay. Ala nga rodan boy. Yung kamatan mangan. Siya kalaangan te saan pa yung hanangan. Wana nang. Mabit lang ta, idasaran ka. Ni Dagimay dayta umay dito'y ayan ka. Apay nga ta. Agdardaras pa'y. Tataman siyo. Naimbag na oras mo. Ay, kastamot kin ka. Dagimay. Agdardaras kan samay. Nagpartak ti panagnam.
Uwan, tata. Ta sa anak nga nagpakadakan ni amo. Kaya't kala nga kasareta. Maipapan iti anya. Tata, dito yung nga naturog ni Buy idi rabii. Kat awan makunak iti diyata. Kayat ko pa yakit di Ngam, adala ang umay ko ipalagip kan ka. Tataman siyo. Wen, dagimay. Amo kon, nuan niya dayta. Amom, tata. Di kagdanag. Tadyak pulos agsao ken ni boy. Maipapan iti puno akin na tao na. Ay, uwan, tata. Nasaya at nga road no kasta. Ngamin, dili ka do ti biyag na. Lumaamuan ne amo nga niligaya ti inana. Wen, amok dayta, dagimay. Awan pagdanagam. Saan ko nga isagmak ti mismo nga apo? Uwan, tata. Ay, jak ngamin kayat nga maisagmak ni Buy. Ta, siyak te nang padyakal. Anak kon anay Buy, tata. Wen, balasang ko. Kat pagyamanak dayta. Ay, sige nga rodan niya, tata. Agpakadi akon. Agsubli akon ije happy house. Sige, balasang ko. Nagbayagmatan ni Arson, Jonas. Urayam lang Dito'y matidalan na. Urayan tayo dito kakaywan. Makita tayo tumag lang na lumabas. Kita lang man. Noon niya tiba banagan ti salbaga tao. Naglastog na jakas ka ni Boy. Wan nga rod, Jonas. Unan tayo bugbogon ni Arson. Tapno da pagpampanunutan ni Boy. Wan, Jonas. Wan niya, Arson. Matandaanam dagitin surok. Wan, boy. Inal daw nga agin sayo ta. Ka nagpasuro tapay kinitatang dinggas inton Domingo. Tapa nagiin na iti trabaho. Wan Sige, ituloy tati agin sayo. Sige. Alaman, boy. Daro penak man. Ket danugenak. Anya? Alan. Tapadasek adipinsaan. Sige Nay kumat, boy. Nya kamatan. Dinanugnak matlatan. Kunang matadanugan ka. Una. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Kasta tiranget, Arson. Isu anas kan anas siglat, kan nasipot ka. Sige nga rod. Danugenak man ta. Nay kumanan. Nya kamatan. Kalaat manan na dinanugnak. Alan, di kan sumanao. Ah, Sige, bumalis ka. nabannog akon, boy. Kan, agawid akon. Tinak agbayo. Awan isa ang mi, kani apong ko. Sapay arap ni apong ko. Di na makita unay, ti aramidin na. Apay nga minadi ka gumatang iti bagas. Agbayo ka pay lang. Adda nga rud mabayo. Kan, agur-urnungak. Takayat ko, ti agadal. Anya? Aya? Apay akatawaan nak. Saan mat kit di, Arson? No di kat maragsakan ak parakan ka. Kayat mo gayam ti agadal, Kayat ko ti agbalin a pulis. Anya? Ne, mayata. Agpada tagayam iti ambisyon. Kasta. Hindi ubingak. Inarapap ko ti agbalin na pulis. Ngamit tatadakal akon. Naikatan ti asam ko nga agadal. Masadutak. No siya. Agurnungak. Tapno addan to aramatek nga agadal. Awan parikot iti dayta. Nasayat mat nga rod no matungpal mo. Silang, boy. Anya silang? Kaya't ko ti agbalin a pulis. Ngam illegal mat ti aramid ko. Kaya't ko latta ti agbalin a pulis. Awan makunak iti dayta. Sige, intan. Itulod ka ni di balayo. Tapno makabayo ka iti isaang mo.
boy. Juan, Jonas, Sige. Harangan nyo. kakadwa, harangan tayo. Juan, sige. Ada ita, si Mardangan. Tas ano itan, boy? Nagbalangan dan iti dalan. Saan ka rumwar? Saklatan ti rumwar. Amangan nudang randa ta. Damagak no anya ti kayat da. Anya ti masapol yo, Jonas. Apay ang nagbalangan kayo iti dalan mi. Sige, kakadwa. Bugbukin nyo. Sige. Jonas! Jak kayat ti gulo. Awan basol mi kada kayo. Tapno aramidan yo ti kastoy kada kami. Kanya gawan. Nalipatan ka din tinaramid mo kanya. Hindi ayuyang ni, ha? Ingag pa siya. Da kayo ti muna nagdangran. Binalas kayo laan. Kan may sa. Saan anasaya ti naramid yo? Sige, bugbukin nyo. Sige, kakadwa. Mapit lang! Jonas, saan mo nga iraman dagiti kakadwang? Datalangan ti aglaban. Niya? Kaya't mo ti makabalas kanyak. Saan ka di? Kastagayan. Sige, danogam, Jonas. Sige. Danogam pa, Jonas. Bugin ka man lang. Kasta, Jonas. Sige, magdaram tiro pa na. Hey! Unton maminsan, boy. Agin lalaing, ah. Awan matlagayam ka ba? Alam kanya. Di matlima ba? Agin lalaing ka lang. Wah! Intayon ka ba? Intayon. Kanda ito itilang lagi, Pam. Saan kang nagpagpakita kanya ka? Ay, di ka nito makita ka pa, eh. Dardarak taropam. Apay ngay, boy. Nagpadanog ka matan ni Jonas. Apay ngay. Nagpigsapay ti danog na kan ka. Nagpaabak ka matan. Inggagarak ti nagpadanog kan ko na, Arson. Apay ngay. May mayatan ti kasta. Tanay papas na ti sakit tinakam na. Kan may sa. Kaya't ko ang makita ti nakilaban na. Kang runaan na. Jak kayat nga agdidin ng rantayo. Kat uray si ka. Ang mga numayraman ka. Boy. Saan pa anay ti amom iti nakilaban, Arson? Isuanas kan nga agtanang ta. Ad-adan alumasnog da. Tatiam mo da. Kat inabak da ka. Imbes, nga ang gagaram, tinagpaabak. Saan nabalin? Kat ti aramidan ta ita. Inal daw tangag sanay. Wan, boy. Anya tir aramidan nyo do'y tiruwar ti simbahan, babaro. At ka di orayon nyo? Awan, padre. Agis tambay kami la dito, eh. Kahit apay di kayo sumurek ti simbahan, tagkararag kayo. Anya, hindi kararag ni ko, mga padre. Amang maksat kami dito, nag. Kat ngumisit kami akas lauging. Di ta nga nagbidot ka, kapsat. Saan kayo ang umisit akas iti uging, o di kat tumudaw kayo akas kapudaw ti kapas. Uray niya tipag bagang, padre. Saan kami asumrag dito simbahan? Agpating ka kami dito, Ruan. Di mi kayat yung manag. No kasta, umay kayo inton Domingo, ta makimisa kayo. Ha? Ay, kat, sige. Umay kami. Makimisa tayo itong Domingo, kakadwa. Ala, padre. Umay kami itong Domingo. Nasayaat no kasta. May jayan ni padre. Imulagan. Mayat timbaga na. Makimisa ka, Jonas? Datayo amin, ah. Jak kayat. Di mo gaya maawatan ti kayat wasawan, mulong. Umay tayo to makimisa. Tadukutan tayo, ti katugaw tayo. Oh. Ha? Anya? Maawata mon. Wana niya. Mayat no kasta. Iswa kampay idi. Makimisa tayo intong Domingo. Apay
Asaan ang nagpakpakita ni Boy Sonia? Amang ano makumikom, ma'am. Di nakman na sinarungkaran ijay beauty store ko. Amang ano may itaarabi ma'am. Sapay ko Tapno saan ang masayang dagiti linutom anay mas ataraon. Wan nga rod, ma'am. Naimas ti si data itarabi Ngam na mabisin kan. Umuna ka namangan. Agidan kaminton kiniboy. Sige nga rod, ma'am. Umuna ak nga roda namangan. Talaga mabisin akon. Okay. Ma'am Donna, umunag kan. Taing kamanganan. Orayak ni Boy Sonia. Kasanon no saan nga umay? Di ka agsao itikas na, Sonia! Di ka agbalin akong trabida! Uwan, ma'am. Sige, urayam nga roda ni Manong Boy. Okay. Di ka nagsao itijak magustuhan, Sonia. Tama nga no ad-adda masurunakan ka. Kumusta kan, Joy? Si Kati, kumusta? Gaputa italaang nga nagpakita ka kanya. Apay, kailiw na? Ha? Kailiw na kanya. Ay, saan? Apay ko makailiw ka? Amok, kailiw na. Ngamin, kailiw ka mat. Amok, kailiw na. Ngamin, kailiw ka mat. Day tatipod no. Talaga kailiw ka. Bagamkit din, mabisin ka? Taidasaran ka? Ne. Amom Mabiit lang nga ro, taidasaran ka, ha? Nanganak namin itayan. Aguray ka. Anya ti si Dam? Kwa. Adobo a kangkong. Anya? Kangkong? Kan ada prito nga ikan. O sige, manganak nga rod. Agpili-pili ka iti si Daam. Di ka nagsermon. Ala, agidasar ka nga roden. Tamanganak kon. Nagyamanak ha. Tananganak manan dito'y dagos mo. Awan parikot. Bayan. Tao may kanto ikan iti kwartam inton bigat. Ngamin, pinaggasolinak tinatda a kwartak. Jak imbaga nga ikan nak iti kwarta Basta umay kanto ikan iti kwartam inton bigat. Inak mangirwar iti bangko. Talaga? Agibang bangko ka? Wan mat. Nasayaat no kasta. Wala. Inak nga roden. Tamadimat no maturugak dito'y dagos mo. Ay wala. Talaga amadi. Amok isungar ni imayak lanangan. O sige. Agan-anad ka iti panagmanayahom, ha? Sige. Agpatuloy akon. Uwan gayam. Intan Domingo. Umay nagsukunan, ha? Inta makimisa. Ha? Makimisa? Wan. Sana bali. May salang nga oras ti misa. Dati kayat ko, kadwa ka ang makimisa. Oh, sige. Umay kanto sukunan inton Domingo. Alang nga roden. Ingkan. Taama nga no agur-urayan kan kadagiti dadakkel mo. Anya ti pagpanagan, tilinangan da boy, Ken Joy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.